Mr. Manipur 2016 Golden Jubilee Celebration ga loina Mr. Manipur Contest 2016 lakliba December gi tang marida soidana pantholagani mamangda amukta oikhidriba mawongda manamathum chauna pigani senior overall winner da Royal Enfield 350 bullet ama pijagani junior overall winner da TVS Victor bike ama pijagani master woman fitness amadi woman bodybuilding and physical challenge gisu akhanaba manamathum mayam ama thamjari Yankairak Suba, Mr. Manipur 2016 Lagliba December Gitang, Mari Vegas in the open yet Heta, Sungsha Shritan Pantuk Chagani. Maramaduna, it is a Punamakna Hariban Midastel Birakuna contest as Sarugabu and Madimang Tabi. Golden Jubilee Celebration, Mr. Manipur Contest 2016. The Golden Jubilee Galona Pantuk Kadoriba, Mr. Manipur Asidadi, Woman Bodybuilding Contest, Yogani. Hakchang Pabana Lani Hibagi Pandamda, Sinjariba, Mr. Manipur Contest 2016. May am Soidan Lapu, High Revenue with Asida, musical events, Yogani. Lakliba December Gitangmari, Begachandra, Opania Theatre, Bota, Shungshoy Shoidan Lapu. Kaubiganu, Hakchang Pabana, Ikunumakilan. Hakchang Pabana Lani. Hakchang Pabana Lani, December Mari, Begachandra, Opania Theatre, Bota, All Manipur Bodybuilding and Fitness Association, Sinja Duna, Pangtok Jagadoriba. Yankairak Suba, Mr. Manipur, Golden Jubilee Celebration Asida, Miam Puna, Langbiratuna, Miang Tabidaba, All Manipur Bodybuilding and Fitness Association Gimaikai Degi, Hijeri. Mayam Susu with an Alakpio, entry free. Mr. Manipur 2016.